Kinong ilam ka local truck owner and driver association ha kajing shakhot hau mintirang ba kajala banyakren halo kajing dawa penbej ya ka megalia minor minerals concession rules arajar khan riu kabala penlong hapo ka yingsa jongu ha kar par trek noilar arajar pusau kilapan pau kajing kemen namar ba kajing yakren halo kani kamat kalong ka basaiso habakren sigilat pathai kubor uba agent start kurkalang presiden uloong banakaliang ngumentirang ba kajala ula pentikna ba sorkar kalaya chakhamat man penbej iki kendon kate ka rules nalor kata uloong ru ba ula kerpat ngumentirang ba kajala ban kentup lam ya kinong tray parmau ki barit haka exemption rule kenang makin don kam ban apply ya ka mining lease lani ka quarry permit ya ka ba nakaliang ngumentirang ba kajala uloong ba unsa simkhia halor kani ke nakaliang josiam ulah singkya dalade lai ka surat sini bahwa dalam puslain nakaliang sarkar kan proses no klohi ya kaniga amendment ban simplify ya kaniga triple MCR ki rules ki bodan haga kat pasya but plus nang ta pade ngilaak samini pade ba ya kini kinong tray ki jungi ki bodok ki bom kotbor ki bom dan ki machine ke behe ki bom kotbor ban yo ikama mining list nani ka quarry permit bakin kentup langno hak rules kabalai ka exemption rules kaba on I exemption pada yang itu kinong tray kibat tray dah kata kabang iong ketin pare ka traditional methods kabang ba kibom pendangkam yang ini kinu ki machineries kat kum kujuk mata kum kijizabi bat kiwe di kor ki puchilo bat kum ta tare kabang iong kabang saya ong mani ni pai ba nomor nakalian tusian lo ong non simkhia kat balak ban tersat lang hak rules tri lene ha inu benda jong ke rules jong ke triple MCR ban bu ya ita I kendon baya ki nong tray barit barya ki bom don ya ka mesin ke behe lene ki bom kuat bor ba on tersat lang hanta ba kim don kam show pandai ya ka quarry permit maneka mining list mulai on sya yaki bantrai kumba ki cutrai tambah day pat day bantrai daka ban pentoy yaki kendau sya kiwa dut lani kiwa he lani ban penduk no yak telong lani yak kinu ki cing tai nam lani ki jingban ki jingbo jiksat kabalabu dan memberim nama dah kecil saknam ya kecil orang tenrai jom koto kojeka jom kariti gustur jom gajah bendu ban kuda jika disya tolong tak kontak ban kumcuru harus suruh ru omdei bakin ti ban penjat kaman ketak ban penjat ya surok dengan yang pendak ya kanala halu ban ketak no ya surok ban ketak di on pikir tang hakde bat ki benda ban pendek persaya kemarin di nakaliang jursiam ulah singkiar yang menyiapkan departemen bah mendakat bah ka amendment nakalian keserkat dengan proses omdei shoot bandang lit penting ya ki try bah ki batre kabah kamdan kono kecikta ya kemarin kata kadeka jika keren ne te sakawai nilai keren ru hak badai batin kerus kabadai bat kena kecil I lagi kecil isu jalan hak form H kaba ngilaju keren manusia kata ba ya kini kikali kibat mau kecil kibat penha tang nasional lani tang na distrik lani tang hang ni hapok no basulong kami orang kata nama tak local consumption ni kerpat ban pelai no bandom kentup harga rules 26 ba dan kam ban ai ya ka transport channel lagi kali kita bersiap dibekit nang ni hang ni kami nama tadi local purpose lain no yang itu dibekit syakiwai participate syak kawai pada giri komisi Bangladesh kepada hak peniup ya ka ekspor jalan ban kentar di kata di kecil kerpat kepada labu Ahmad Jusian dan bahkan di memorandum kepada penggerak mengi nilai detail bahannya di link bahan di news pamanta ngikuat teman
Karpat banyak tu syaki parlok kijongi syaki trigali link saudong ki bodan rekat pani ka association bat ki bomdan rukumcu ki bat kuat ban kamai omdan cu kono kejingkang nak lihat jong sorka kala perkat dia kecikot ki jenam kejungi nam ta cak bo kejungi bat kumcu ki parlok kejungi ki trigali ki drabar kali ki bodan parma porsiap ki lalak balik traino pembentuk train tanpa kumbang meneh ki mendai balik padhar dan pencet yang kemarin ya usurap pembangum di but ha gitu por ki we de ki parlok ki bakwa ban sedang no ban train yang dekam de kumbang ila tepat nak yang terus am orang pula ban si kiai dade Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sorkar ka persangkan barla banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS ka baha na ka benda upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.